Hadin kumbash tayo tam nakaje kenduk lang kik mikik pa ke bapa sekolah ki khun jongki KV school kemudian hapo hinyu ber opar selong yau MD jong katna transport alo ka jong kudor kansan ke bai bus jong ki khun ki jongki entah kasingi ka arfusan tarik ukuran lekot arajar arfusau nakalang jong ki mikik pa kentuk naduk ki banam maublai maulai maprem lumba laimer omlengka ba ke thany opar selong barokawai Kilelom lang hapo community hall Lengka banyak perkat alo kini kajing kudor kansan ke by bus ki khun ki jongki ki wasong de ki bus McLeod Transport Corporation. Hagajikan pila batai kebon de yang ki pa ki kena school. Kila pen pau kajing ka bakhrau ya kajing kudor kansan ke by bus ke bah kasnam arajar apulai ke long 10,000 san spa tengka. Hari minta haus nam ajar apsau pat lapen ki syadu ka khalah jar news pak san fau sisnem. Kila ong pakani kelak tak sibun ya ki mikik pa kamtam ya itu ki bon kelong ying long sab ki beduk nak lang jok kik mikik pa kila shim karai bandawa nak sarkar bakin bor punya jok MTC bagi di ban punya baik kemju kembalang house nam arjat apply kata 10,000 san spa uwe ukna shu kik mikik paru kila pen pau ba dawa nak ki bor punya bagi dei ada bakin sya iki bakin siu installment le siu kena kendiat dia kan di ka by bus omde ban siu season siu kat kembalabu dekat MTC news pak san phong ti hakat duk haduk naduk ketu kesngi ba kila dak wan siu ti hadien jong ketu bangila wan mi CMD ti kidang kimdan syu ki balik siu lene ngimtip syu hadien jong jingi i ketu kan news ki bebon hi ki kempat siu syu ti katno kedon ngimtip lade kila penhian ne kidang penek kejuru kata khatlai hajan news pak san phong ngimpat yo jengtip ti henrei hang ne ngila yo benerai lang ba ngidei bendawa bet da kaju kedor barang dai ben pensa kaba shupo jar san spa kumba ka government kala debu kumba ka MTC kala debu ya macam senam hawar jar apulan nang tasyu ka point seba ka long bai ba kidei be ban tap ka kum capacity la de ka capacity ka dei lai phongot ti kidei ban namar ba ka kum ka jing siu jong ki kimi pa ki siu ka kum ka dor jong ka capacity ngin bu be ka kum capacity nang tasyu ki bos ki barem ki bala bandu steng nanti kataro kam dei ban long nang tasyu ni ya dawaru ya ka instrument payment ba ka government la ka office jong MTO hi kadai ban ailat ya ki kimik pa ban yo ban siu instrument payment ni kila ban siu quarterly ni kila ka jing la ban siu maki bat la da kalong kin ngin dawa ortat ka jo kapor da ka online payment nang ta kapor ka bakta ba kapor tentang ki school ki poi la da ka school ka poi ka sedang nyo steng nyo arpau kat bagi school bos kidang man poi kapor nyo arpau na ka jaka bagi di kena ki ban ki tikat nu bajikan po school tikat ni ka benta bat kum jo ke bangila ban ha ka tugas ni ba kum ka kilometer lada ka MTC lada ka office ka MTC ka snowday ni kerpat bakan charge ki ya ki kena school ni ki school bus ka kum ka kilometers nang ta shushu na kalyang jong ka Porsche long side hi ni dawa ba ka we ka bus na martang ki kena ki ba ki na po nang ni na po lai me na no ba ki la poi de ki lai phongot chajrong te kala dai ka capacity jong ki school bus ka batet ru la ban long ni dawa ba ka we ka bus ba ka di ban alot ka we ka bus nang ni na po lai me na po ki ni ki Porsche long side namar babon sin kisya yakni ki klong kunju yo shu kum ka sit ka baki dewan siu ki bala siu ka dor kan ada jing tho ti kata ka jing tho ti ngim pat yo namar hadu kan no kin lagi ngim yo i namar ki klam ai ha kanono kumenta kanono ga ba le sin ka liang CMD klam pat ong ngila penhian ngim pat piang ngim tip ya kata ti henrei kini ki bala yawan hang ni menta ki ong ngi klam pat le siu ki klam pat le siu namar batang boong bala pen ki to kalai khatlai hajan yo spa san phau ti ngim sunu shu ban le siu te baro ki kimi pa ki ba yawan lang hang ni ru kemat ki kamla shu banit sia ki ongin sange shwa namar hadien bingi ongin sli kenduk ngin sia kerpat biang na gomen bakam sange ya kan nika kan pen sange shwa to kejepun ki to khalai hajan yos pasang hau kan penek kerpat sa moblai ngadan kon arngot polis ko ante TV Perslang tambah ni ya kibas pat nenong tama Kamu ka ja sempat yementa da nyempat seur Alang yementa ba ikang la itu bala keu ga ba school bus yen ya atwa yen ya krecha ba MTC la lang nog noro yen ya katwa din ta mangin ya karpat la da galong ga bala yen ya persang ban pan ka ju ka dor kumasyo mon semsna la da kan ya ka jengkeu ga ba school bus ka ba menta arjar arsal lang isu kiama ba lese ni badan kon arngot kalang lakta ta yangi ni baterai bare lang bada amla leban siu installment lang kakta jore kamu kari
coba dah kerpat kinong tray kim cuman kiu raman laos nam tigsan snam dik spos snam nem ke pergi kiu dan rai ka bos bade kan pergi man laos nam digi lai hajar plus te kakta kam tam ni kirit kiria ni kiwa bala kum to se ingin yo bai bala bade hakachi snam galong la dei balik ni na kawai ke yang lagi dang penhiat su i ko bai bala dei uju nong ai bala ma kalau nggak ketahui yang iki mikik pa coba lagi ke sarkar kalek kumne kan kalau kumba yurat ya kirit kiria Karena ni ulang kelas asisten. Jadi siapa bakal join kelas macam nadu sang senem. Mereka jadi siu hapu school bos buat kisiam baik nadu sang senem hi adu kot senem ni. Teka kata yang ni kamtam ni nong bela. Buat kawi long asyam jeng hang ayala di long bang ari nong bela. Pan siu ka by school bos ni siu tang artin si senem ru ki on kim ai. Kim siu baik full baik. Tenang nu kenyin yo. Wat kitu sia ki basiu ya ka by tray kum ka kinong tray kam sarkar. Kisiu man umna em ki kam siu ka si senem. Yang ini kamtam minung bela kamu syam jeng bah kan man siu. Te to tak ngau wi pun dam nung kam suk tegi wi babun pun le kat nu ka jeng kata yaki. Kabai balangi ting ni balangi yo jeng bela. Kabai siu bang hapan biang baik. Te nang nu kenyi yayo. Dak num nu ka sarkar kan man perkat lang kenyi uduk so. Kita ki iem kan kita perkat lam yang ibaduk basuk ta perkat ken ya kabai bagi siu kum nu gen siu pen kiu mata. Manus nem man syo idang lagi kon jong iem kong. Kilai nadu kelas kon jong mata ulali 11. Kabai sekolah hadu kan usnam ka o kabai sekolah was kan ye san hajar tam. Ndai manta kum nu kan syukiu kan san te. Kan syukiu kan san mo usnam kan perkat cu yang ni ku akan bakan perkat lang yang mo kan pedunai ka bai sekolah was kan pendek kunju bat ka basiu instrumen ro ni di bansiu. Bayam penyang ke kiu ba. Bayam penyang kiu. Ndai lada ke kiu ro kiu setengkar kan ka kam kiu bon ra. Ndai kat bayar ke bai sekolah pa ki kiu de ki hajar aja. Misalnya waktu ini ni lagi badan armul langit kon pi bangsa bosku sisin siu later samjengnya siu ika bos pimenam kim ai jing tip ai ra nabut ni da kin kiwai ma di paran semot kimot alit siu ang tei kira ba ik sa kato ko ba rem rei ha dapo hang tei bade dukum wei ka dor kin hawan phai biang si yang no tas king nong belang ni nong bela bade long habia du riap do yap do em man trei ban pendap biang bade kata ka jing pendap biang kata ka pemen Ti sangat ngila elong tang kabai school bos lada kaya ikini ka kalai janyo spa san thole ti kebot klapo syek silak duna tinang ta susu umdai tanggat ta lada ki kena school lene ki kimek pa kimla ban penbiang ikat bos kapor ka babiang ba kin lawan ki investigation officer kapok ki school bos kin check ikat bos lada kimla shubu umta ki kimek pa nolor ba ong ban hab ban siu tela kim patla ban renew ikat bos kitu ki investigation officer ki bon check itu ki kat bos ki penmi be ki kena syaba kin be ki nimsha ban ki tu ka bos kata ka de ke jing long route bah ka ba ka jing le jong ka sarkar ka bada kata shisha kumala ong tilong kami menta bah ka por ba idang pha school kin men jong ar ki sa school de kin like class 12 na do class 1 ka pha class 12 and it seems ba ka jing kiu bah ka ni school bus de tat na do arja ka khandai te jaj bah kitu kisnam arphau arway baka dan covid te the day bakala daga day bakam dan covid le tip shu na makar stang kiu bah na do arja khandai arja khat prasha po em kampat da kiu ki school bus ka day tang arhajar san spa te kane de kisnam kane di ki arsnam kilai snam ne kala banong ma ti henry nadu pas nam arhajar khat khandai hi kata ka jingkiu ka school bus ka shuki be bot ti ke ai kat badan selndat ngim la ban tip ka perthai kala ban keren la ban ong man baka perthai berbor kan keren baik kumba kan jukran ya ka jinjisha ba kane sarkar le si kade babam ngim tip ka tatang ba kada kata shisha ka plajong i beduk besuk ti kane kade ka jing sokhia ka banging penpa khama jong ni kan ka pon ba karai jong yang ni sakawe pat ni la ya rai bengin ni biang si md ngin persang ban ya bu appointment ti hakini kita ya banwan pada kalong ingin persang appointment ngin sendi mi lang borok ki mi pakat ki bawan lang bat kane ka jo hi ka benta ka ba lada ngila persang ban ya bu appointment ni emd lada kalong ngin kita banwan ngila ban lek kini ki long kami ki bawan mentasi ong ngin lang borok kan ingin ya kerpat lama khmat jong md ba ila ban penek yang ni ka jo ka do namar balada ong kum dokum nuru kadai hiswam penek makadang pen ki hidang men sam senam hi lakam non tikilai senam senam ka di banek shua ti kum bala ong irang ba menta ba ka jingkiu ka bai penyangkan kiu tang tingkah mereka tak jing penkiu bai bos
wada ki private school ru ki pala ban ki ban man kas nam ki dak hajar lai hajar ke bai school han rekat bakan ni ke bos jong ke government kan le adu kan ni kalong be an kan namara ta dawla da ki he ki han hi dan ki nong pet nong bishalem nong yarap dan ki duk ki sub ki le kan ni kam so ya happen ki baret ki dale ki baret ta bakat du ngi susha kan ban den rekan ni dik benta ke bangi sokhia bale se ki dan ki me ki pa ke badan hakatu ka office ki de mina perkhat ya tai sani bha ka board meeting ko malong MD pun perkhat la mi ka duk usuk man ngathrai hang tur ki de ki me ki pa ki ba school ki khon kana mangiru ki baduk ngin yo la ban pha ki school ki ba kambiang datang tini ki